Zdravo! Uradit ću nekoliko zadataka najmanjeg zajedničkog sadržaoca sada za vas. Pošto uradim nekoliko ovih zadataka, trebalo bi da budete u stanju da samostalno rešavate zadatke u vezi sa najmanjim zajedničkim sadržaocem. Hajde da uradimo najmanji zajednički sadržalac brojeva 10 i 8. Pokazat ću vam dva načina kako da izračunate zadatak sa najmanjim zajedničkim sadržaocem. Prvi način smo nazvali metodom grube sile, a mislimo da je dobar jer ćete pomoću njega steći dobar osjećaj šta je zapravo najmanji zajednički sadržalac. I onda ćemo vam takođe pokazati i ono što nazivamo elegantnijim metodom. Dakle, taj metod grube sile je prosto ispisivanje svih sadržalaca ta dva broja i uviđanje koji od njih je najmanji zajednički sadržalac. Dakle, hajde da zapišemo sve sadržaoce broja 10. Dakle, 10 puta 1 je 10. 10 puta 2 je 20, 30, 40, 50, 60, ne 67, 70, 80, 90, 100 i tako dalje. Sadržaoci broja 8 su 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80 i tako dalje. Sad da vidimo možemo li da utvrdimo neke zajedničke sadržaoce. Pa odmah uviđamo da je 10 puta 4 40 i 8 puta 5 je isto 40, tako da je to zajednički sadržalac. Ako nastavimo, vidjet ćemo da 10 puta 8 daje 80 i 8 puta 10 isto daje 80. Ako idemo i dalje od ovoga, vidjet ćemo da je 120 zajednički sadržalac. Vidjet ćemo i da je 160 zajednički sadržalac. Ali od svih ovih koje smo izlistali, 40 i 80 su naši zajednički sadržaoci. Ako bi nas pitali koji je najmanji zajednički sadržalac, pa 40 je manje od 80, tako da ćemo reći da je 40 najmanji zajednički sadržalac. To je taj metod grube sile. Sada, ono što bismo nazvali elegantnim metodom je to da pogledate u činioce broja 10 i da kažete, ok, činioci broja 10 su 1, 2, 5 i 10. Činioci broja 8 su 1, 2, 4 i 8. I reći ćete, koji je najveći zajednički činilac ova dva broja? Pa svi oni dele zajednički činilac. 1. Svi celi brojevi dele taj zajednički činilac. Ali broj 2, oba broja dele taj zajednički činilac. Dakle, ono što možemo da kažemo jeste da je najmanji zajednički sadržalac brojeva 10 i 8. I ovo je elegantan način i možda vam nije toliko očigledno zašto funkcioniše i možda napravim drugi modul da vam kažem zašto, ali najmanji zajednički sadržalac je uvek jednak proizvodu dva broja. 8 puta 10, tačkica je ovde samo fancy način da se označi množenje. Dakle, 8 puta 10 i onda to podelite sa najvećim zajedničkim činiocem brojeva 8 i 10, pa 8 puta 10 je 80, a koliko je najveći zajednički činilac brojeva 8 i 10, pa to smo upravo zaključili, to je 2, tako da je to jednako 40. Generalno volim da rešavam ovako napamet, a i vi ćete naučiti da rešavate ove zadatke napamet. Ja preferiram prvi način rešavanja. Ja ne izračunavam koji je najveći zajednički sadržalac i ne množim niti delim brojeve, jer manji brojevi kao što su 8 ili 10 ili 2 ili 3, to je vrlo jednostavno. Samo pomislite na sadržaoca i saznaćete najmanji zajednički sadržalac. Ali ako imate posla sa ogromnim brojevima ili ako ih pišete u kompjuterskom programu, ako imate posla sa nekim proizvoljnim brojevima, onda ćete verovatno morati da koristite drugi metod. Ako ste ikada u nedoumici koji metod koristiti, drugi uvek funkcioniše. Samo morate da proverite da niste prevideli neke brojeve koristeći metod s leve strane.